Good morning, Parrot. Welcome back into my channel once again. Kedai kesini balang. Dia mendak kesini ke donru ke program jong ke rikunai Latin Rai. Ha kaba ngangan lecture tay bak ngan pen EAP ya ki klip katukan teliki klip jong kene ka festival rikunai. Dagi ni ada bukut bak semua nam skip ya kene ka video. Sama pet hadu ka bukut. Okey perlok dengan spin EP ya kata kita buat kumju uru ya aka kiba ka right now telu ka jongi kadang de leho perlok rikunai Latin Rai dengan syok ni nang pet yang ni jing perform yang iwe nang ruai kereng pen hun lang supai dengan peni kendiat yang ka klip ke jongi tangan ni dambam yang kena cibab berai dan kering kunai Latin Rai. Desi kasih dah tadi. Oh, rendia nih. Ini gede pela, sayul. Rendia stay. Ini rendia nane, ini shawl. Pure, oh, pure rendia. Ini upra, ini udung, ini laha. Itu pela rendia itu. Dia. Ini rendia, shawl. Skim. Oh, necktie. Kesan bro, kesan ada. Tair dia. Oh, sudah. Tair dia. Masuk dengan janji dia. Diki-diki. Sentil. Oh, macam ni kek setiap ada aneh. Cing dan ni ka rikunai Latin Rai. Tahu chip guest unsa poino.
Tengi dak syong me dan apyo sukses doon poi. Te ulak poi dia te lawan mentai. La kerpat dia gini di parlok di Hamadan bero yo jehilang. Ya nangita la kerpat dia di parlok umrang bakin jen hatai haket dan pedang so bahaya sukses jeng i. So bahaya jehilang no hatai mentala can poi ula uhani hadwar kerpat dia pi bero bas so bahaya dia. Penkret no nangka gini di parlok di ani. Ah, bien c'était. Ah. Ya gini lah om. Ya. Marvelous city from there. Like to know so far, right now to do leisure. Ketamasa kedai kejaka lekmen bangacip ketimkwa balekmen mare. Kekuglei kuhok yang tibaro akipa jong kadong katai long keduk jongi sajisin ha kaju kejaka ha kaju keayom bat kaju kejimut tung yase yala kijong kisur bat kiriti kidusun balabu ulong shwa manshwa bangine kiri biaiki sajisin ha kane kalampung kadai samla bayi hulang sim na kashlong umden. Yes, antara program ini Iba Balai Yang suhain ada cinta Babu Riwal Mani teman senang makarai nong lu. Kemudian Pak Iwa dan ada cinta Presiden Jongka FKJ GP